أزل في اللون نغال الدغون نغوس كاسين ويسين مازال ويا تسدون دفين يشدنا في فراني نكير نوصلوا في لي زيليكسيون ليجيسلاتيف كان يدي تسدون ذي الجزائر ويسين ان يوليو يدي تسدون يقوى ووال تقرا كيث ولا مدافعين يتسوفا تسقامو ثنين من قرن لاني لوتوريتي ناسيونال انديبوندونت دي زيليكسيون ثوالا انو كي تسوفا تسم يعجبها الحال شكون يا كراني كبر لدغاو قاد تموت القوايل اللي اكسيدي لا فاس اسير نظانيا ليلي سطاسيكسن قسما وني مازال تكمل في اللاس ووال قزطان تمتسيريها اسكاسينا كيوسين اثيدنا وين اكدي نفقاون يلي نرسين نظن نولد مزواموني ولا متيد ويسينا كي نسين نفقاون يعني ذي سماون يتواسنن كي قلنا كي اما ندو منو في زرفان ومذان نتغمسا نون سينا ثورا محمد بكير ومينا أزوف لك محمد أزول رشيد. ثن مرث ثن بجاي كذا إيدك. مدوي السين سنمتك ثورا اللي أي جودين إكس الحي يوث تودسا يتوسن ثورا ريبوست انترناسيونال ذا نجازن تغمسا ذا نوال الانسان ومينا أزوف لك عليا أزول رشيد أزول مموح أزول ويقافتي قد يتبعنا كاميرا تيكيو 5. هات المحند مولا شاغلي قبل نبذو باغي غادي نياكيرا نواولن إقباليين إجزائيين سومتا ذاكن في دنيا الصراميث كي تتولي من بغاتي يعني سود من تيرا تنقضين وكني أهث هذه يسهل وسفام وين بغاتي الدنيا donc voilà nous avons décidé d'ouvrir notre participation pour accompagner des propositions susceptibles d'être un début de solution à la crise multidimensionnelle que traverse la Kabylie et plus généralement l'Algérie. Tout le monde l'a constaté. Ces deux entités, la Kabylie et l'Algérie, peinent à divorcer dans une solution indépendantiste ou à cohabiter dans un modèle d'organisation politique comme les grandes nations savent le faire. Et il est important de regarder avec attention la lucidité dans un apaisement nécessaire à des solutions intelligentes et durables adossées à des modèles modulables à la complexité de la réalité politique que nous traversons. Notre souci, c'est d'apporter un regard nouveau à la construction d'un levier qui est la souveraineté politique pour profiter des instruments de l'esprit des Lumières que l'humanité a dispensé tout au long de son histoire, tels que l'organisation sociale, la démocratie comme instrument de mise en place d'institutions pour une meilleure gouvernance, et enfin, la laïcité qui, comme tout le monde le sait, est un principe de protection des libertés de conscience et de pensée. Ce cadre met la personne humaine au centre de l'intérêt collectif. À plus juste titre, la notion de la citoyenneté à l'image d'un certain nombre de pays comme le Canada et de l'Union européenne qui valorise les référents identitaires propres à chaque territoire au gré des peuples et leurs différences, dans une souveraineté à même de protéger leur appartenance linguistique et culturelle selon le modèle d'organisation politique. Il y en a plusieurs dans le monde, allant de la fédération à la confédération, aux autonomies larges, aux régionalisations, etc. En parlant justement de cette citoyenneté, celle-ci est négociée selon l'entité politique et dans le cadre de sa souveraineté et autour des ententes et des traités. Je prends quatre exemples. Le premier, les libres circulations des biens et des personnes, à l'exception des produits qui ne sont pas dans le traité. Je prends l'exemple d'un produit qui ne répond pas aux normes sanitaires et environnementales d'un territoire donné. Si je prends l'exemple du Canada, les deux provinces voisines, l'Ontario et le Québec, il y a des produits qui passent pas d'une province à l'autre, comme certains produits laitiers, pour différentes raisons. Deuxième point, c'est l'harmonisation des règles fiscales entre provinces, au niveau fédéral, etc. Troisième exemple, c'est la distribution des richesses selon une péréquation à la canadienne
Et je prends aussi l'exemple de l'Union européenne qui subventionne pour des pays membres euh, pour leur mise à niveau dans un cadre solidaire. On a vu des nouveaux pays qui ont intégré l'Union européenne, ils sont économiquement faibles, donc ils ont eu l'aide de l'Union européenne pour leur mise à niveau. Et encore un autre exemple, des pays qui traversent des crises. On a quelques années en arrière, on a vu la Grèce qui a traversé une crise. Elle a eu l'aide de l'Union européenne pour la traverser dans le cadre de la solidarité. Enfin, le quatrième exemple, en termes d'entente et de traité, c'est les droits civiques. Par exemple, prenons le cas le vote qui il doit se faire dans le lieu de résidence, ou encore se présenter au poste de responsabilité sur le critère de la citoyenneté comme au Canada. Donc, c'est un nouveau paradigme de souveraineté qu'on propose selon le modèle d'organisation politique qui s'assume selon son degré d'affirmation dans une échelle que nous relevons par observation et non par opposition. Nous avons observé plusieurs modèles dans le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, des régionalisations, des fédérations, des autonomies, etc. Ce qui a dicté notre proposition. Donc, tous ces modèles portent un degré de souveraineté à l'exception de l'indépendance qui est au sommet de cette échelle. Donc, ces modèles restent donc chacun reste proportionnel au gré des traités à venir dans le cadre des alliances avec son environnement immédiat. De ce fait, le concept organisationnel politique n'a de valeur de souveraineté que les clauses qui le confortent. Les indépendantistes peuvent s'inscrire dans une démarche d'une construction à l'image de l'Union européenne, par exemple, dans une quête de consolider leur bloc ou des portions de souveraineté ont été concédées. Exemple de la monnaie européenne, de la Banque centrale européenne, un Parlement européen qui prédomine dans les règlements sur la législation nationale des pays membres. Un modèle basé sur la construction citoyenne et économique, loin des dogmes de la Oumma ou de référents identitaires, souvent au centre des litiges. La Kabylie doit arrêter d'être le parrain des autres peuples d'Algérie sur la nature de ses choix sociopolitiques, tout comme ne doit pas accepter de se faire dicter des référents étrangers à son identité millénaire. Cette approche précède une proposition plus large qui fera l'objet d'une consultation. Et cette introduction témoigne le respect que nous donnons à nos invités, dont la participation est importante de par leur influence sur l'opinion et les projections en devenir pour tous les peuples de cette région du monde qui est l'Algérie. Voilà, donc j'ai fini avec cette introduction que je voulais être commune à tous les débats qui vont venir. Ceci dit, on va le discuter en profondeur avec nos invités. Tout d'abord, j'aimerais bien avoir ce que pensent nos 12 invités par rapport aux résultats qui sont donnés par l'ANI et comment ils ont vu le comportement ou bien les réactions des uns et des autres. Je commence peut-être par Mohamed Bakir. ذا شو عندنا l'année c'est un faux barrage c'est Madis ce qui veut dire Oui. que déjà la question des élections c'est une question qui appelle réflexion qui appelle concertation qui appelle évaluation de la situation etc donc c'est pas ماشي دينا كان élection هذا يبان باللي بنادم غادي يتسكين هذيك شمال الفوت etc. Toujours est-il qu'il y a eu des listes qui ont été montées, donc soit des listes de partis à l'image du LCD, de Gil Jadid et d'autres partis. Il y a des listes d'indépendants. Mais Euh, Mohamed, indépendant, ولكن beaucoup plus en Kabylie. Hein. Qu'est-ce qu'il لا en est? لا الممن دا النظام لا الممن دا النظام مي شو كان اما ينوث ديال كابيليس c'est des d'anciens militants de partis
bien implantés dans la région et ils divident sous la forme de listes indépendantes. Il y a la liste Asylum qui est une branche ou une tendance du LCD. Et il y a la liste تفسد. Tefsouth qui est, disons, sans vouloir le reporter de tort, qui est, disons, une émanation du RPK ou un ودير autre, سيدي. mais essentiellement du RPK. parce que il a وين سكيفر هذه خدمه النيران الا وين يفون هذه كم كان presque en gardant l'étiquette. Donc, الحاجة تجدد يثبت القبائل. La première question, c'est est-ce qu'il fallait participer? Et s'il fallait participer, est-ce qu'il fallait participer euh, sous la forme où la participation est faite? Ça veut dire on fait les listes, on les dépose. On est dans une démocratie, la République, la démocratie. L'administration, elle respecte les lois, elles sont bien faites, etc. Moi, je m'interroge sincèrement. Je peux pas dire qu'il fallait boycotter, mais en même temps, je ne pense pas que la participation soit c'était quasiment une caution à la politique de la régence, hein, décider la régence. Ça rappelle ce qui s'est passé, déjà, enfin, je te guide, allez. Ça rappelle ce qui s'est passé en 89. En 89, يضرب وين يضرب دي 88 les émeutes الميتين etc. Le FLN مشاور ديما نيس خدمت لي زاسوسياسيون ا كاركتير بوليتيك سو بون دو تمن داوت تجضيط لان كيوتاوهم لي زاغريمون ذا شويه غادي قفافن كيدير كودا دي صحراء انت كي دير الراي انك شم قلنا انت كي دير الراي باسكو ما تخدم اون اوفرتور ديموكراتيك وتخدم ماشي هذا بارتي يونيك يخدم لوفرتور ديموكراتيك ام فريداكي كيف كيف تبون لا كيقار يبلد وزل هذه اللي تفرانين في وداد في وسقامو غناو روح للغاشي جبدند لي بروكوراسيون جبدند لي باريناج الزل ستنيد لي باريناج اكسيتيرا مي il y a des conditions pour des élections. Est-ce que نزمان نروح لي زيليكسيون بلا ما نهضرد مثلا ود القرار اسن نسرح لي اي محبس مي او موان نهضر في اللسن. اسكو نزمان نروح على الفوت سلقوا لنا كي تخدم القانون ماشي القانون لاني الارتيكل 200 ياكي ولدي غالي راه سكيني لا غاشي ولانت دي لاسومبلي ولا ندير لي جورنو ولا ندير لي جورنال اوفيسيال اكسيتيرا. دونك روح نورمال سكو درك امينا كنا قرويس 2000 كاع امينا كنا قرويس 2000 كاع ثاقي وقبله تضرب وقبله ثني تزاني مرات ثني اسندفرون وقبله اسندفرون سقمي يسندفران فرون au sens matrimonial ماشي au sens المال لو كان وليت شلال سكوا سميتني ثني تذكران كاين توهمه حتى لي ليست طفنت وذكرنتيد وليلو نجمع وليلي رايتني شركن يونادي يبدو لا كومباني الكتورال وهذا كيقام كي تزال لي تريبيونو العجايب العجايب كاين تسرتي السنه ماشي تاقي هذه اللي كيفارنا هذه اللي دوك سقامو نكسان لي كونديدا هذه ديكسن دي كونديدا سنين رجعوا حبست انا عاود الجريه نهضر نخمم اسكو نتكي اسكو نتكارا اسكو وين طفن هذيك من لا كومباني نولد تكمل لا كومباني
اسكو وين كان تزان اثنج وحدس تمثلتيس تمثلت الناس جماع جري خوفار ياخذ لي ليست كي بيسك ماشي يونو كيفان يوث لا ليست اذا تيوغن مم. الى قدم شوارن اثقي من امش شو الحكومه كي الحكومه بالسيف اوكي والزميلات تتخزن مم. اين يخدم مرحبا. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière d'appréhender les choses. اثن Les كي رايكوفر ولا لاكسي ديال اف راح ديجا تبديل انك سنة سوياض الو. absents, Rachid, ce qui est absent, pour aller au fond des choses, ce qui est absent, c'est une logique de rapport de force. دي تزوران نزرا بلي الحكومه كاع il va le développer plus longuement نزرا بلي وي. الحكومه كاع وري يقصد لا ديموكراسي وري يبغي لا ديموكراسي وري الحس لا ديموكراسي اش تاكي يفان سي تزواره. دونك مم. زرا بلي خصها ميك يوندايكت مم. شتيني ذا شو تخدمض امشي تروح لدار تفرني ناقي تروح هو كنا دينا تفرني نورمال بالك الدواء الحقيو ما الا مم. تفرني نورمال الدواء الحقيق صافي دير سي ريجيم ديمقراطيك. فوالا. مما الا تزرد باللي الذي يتواخذم سي تزواره مم. تخمم هذا شو تخمم لو كان لو فغي les candidatures il fallait que ça soit des candidatures unitaires pour donner l'occasion à nos concitoyens et aux militants et aux cadres politiques de gagner des espaces dans la société, de créer des cadres de concertation, de créer des cadres d'expression. Nous allons باللي لو كان ما تشير الفوبراجا كيلاني يبان الترافيك من بعد الترافيك une fois il الفوت ما تشير الترافيك une fois يعدى الفوت l'invalidation une fois تعدى غتوضع l'assemblée ils peuvent invalider donc نزرا نو نقصنا نزرا كيقلحوا مي هدف لا وزايله جو بونسي هدف لا وزايله في الحاجه كي ني با نورمال اللي تخممنا اش جا المثال محمد اعلي اسكو لا ريسك تو نظام بلي ثموت القبائل سي 2019 بويكوتيوك لي زيليكسيون فانتيكال سين لي موندان بوت نتبو نحن ياس وين لي ليجيسلاتيف ني عدان اكد وين داني سميس لا كونستيتيسيون ثم كما ما روح موسو ثنا كي مكسن اسماون كما ما روح داني كبارن اسكو ان ريسك ثم زعما دينا ثموت القبائل تسكيا دونك ils sont la Kabylie va légitimer les nouveaux pouvoirs qui vont venir, enfin la continuité du pouvoir. Est-ce qu'il y a le risque qu'il y a d'après Tamorlini? تزوره كما انا موقله الكومبورتمون امشي كيخدم وزافو امشي كزبر امشي كشطب اكل لي ليست لي كونديتا جو بونس الهوا ولا بزبار ذا الزبار زبار لا ليست كي جو بونس باللي ويبغى راه تبوط تموت القبايل Ah. خاطر ثورة نفهم باللي هذا سميتي لاني غينيا سي اون كوميسيون كراسي دون 2021 sauf que ça a donné l'article qui est engagé et 200, voté l'article 200, l'expliquer 200, c'est ça. et ça a donné l'article 200 et les députés qui قال انا هكا كاع دوك الجراوه عرفنا كي بوساكيني بيان سور دابور جوست هاد سميتي نكوني ونسمنا ناس تفرانين الدوله عنايا الحكومه كينيا الدوله عنايا وذابويا كينيا نزرب باللي في فرانين دائما سي لا بوليس بوليتيك سي لادمينستراسيون استتجاري ذا شو كان قاعدان ما يلي حضرت الفرانين والسلواي تجدوذا خاطر الساعه السلوايين من مازالوا الساعه تجدوذا السلواي تجدوذا العسكر غادي بروبوزي جدود غادي فوتي مي جا اللاعبين اللي يوجروا غارفاني الى لاسومبلي ناسيونال البارلمون ذيك التاكيني بغينا نخدمن ما يخدمن لي زيليكسيون بريزيدونسيال سيتادير ثورة ماشي ذاك بارن الساتيس دابور هذا نسميكي جوست باسكو هذا يثموس القبايل
هي قاعدان ولاش كونديدا انديبوندون يزمرنا ديال في القرويس زدات السني كبر نسارتيت لو اف اف اس لو ار سي دي. لما انا غساكيني نوالا باللي فغت دمي غرسال نيت فغت لي ليست دي زانديبوندون. داشي المعناس تزواري لقد نسبكتي باللي يا ديبارتمون داخل لا بوليس بوليتيك داخل الدي ار اس الشغل نسن لا ميسيون نسن سي دانفيلتري دو كاسي لي بارتي بوليتيك. دونك نزمر دنيني هذا بون يبضل بغيس يرزان كبر نسرثيث يلان دي تمورت القبايل ألمي فغن دي العناياس إمغناسن ظهرت دا تصلي ليست ثقي ديوث في السنين لي ليست تاقي دي ظهرن ودفيغ ترى تقولاش ذراو الحلال ذي السيس الحلال تمورث القبايل السيام تسروم ثمورث القبايل وثبوطارا يرنو ذو الصح ثمورث القبايل وثبوطارا ثغون زا ثغون فا ثفرانين غسا كي خشمن وكي خشمن الساكيني غير ثفرانين الزران باللي وتساعد شي كزمان ذي يبدل ذا شو إمغناسن خاطر ما ترفض ما دمقرا ترفض سماوني قلان ترفض محمد إيوان نغني في دي الجزائر ديون جورناليستيك سعني كريديبيليتي لما عندنا دي تمورت القبايل شحال لي ليستيك يقلان بدن ساعة مرة ان باسي ديال الميليتونتيزم جبريتني مرة هاك الملان دوك السيرام دي تفسوس مرة نعرف اسمون حكيم الصاحب اللي تي اونسيان ديبوتي سي دمستان يتسناغن يتحاربن في محبسنا الراي يمين علينا ديوث تمطو ثجديات qui a donné le meilleur d'elle-même pour les valeurs démocratiques, pour l'émancipation بوجدوز تمورث القبائل. دابا عيسوان عيسوان il est membre de la POE, mais c'est-à-dire la candidature, c'est de la POE. Qu'est-ce qu'il faut lui reprocher? C'était un ancien député aussi. Un ancien député, oui, c'est un ancien député, c'est un membre de la POE, et puis c'est un membre d'un mouvement reconnu. Mais هذه حضرة تفغن غير برا جمعات تشارن يختامن تزقيوين سيتادير امكرد ادسنوفهم العيوب ذوك ويدوز نسارع المعناس خاطر عيسوان سي تاد دو ليست دو موفمون حكيم اكد عليلي ياكد حمو ذي غني ذي قرا بوينات دو ليست دو توت ان موفمون بخروف قال قبل بخروف ديال ناس تجبد بلاي اسك بخروف قصيح ولا غمام مومو حيارفا في البوست ديال خدمه يظل بخروف تلمو خطر لا فيولونس الدوله الباطل ينس الصوت المام إمغناسن اشكارن اقلا ولادي اقلا نقبل الحكومه كي الباطل اللي تخرف كان ما سمح الصد يخلد ثزغارث ايوا كني غاد مسلاين بلا الخوف وموسع ليمينيتي بارلمونتير ايوا كني غاد هضرنا في محبسنا الراي في تواجولي نسان في الباطله يضرون دي تمورت في الباطله يضرون دي تمورت القبايل لا معنى شطبنتن مره اكزمنتن مره اون سو دوموند اذافو دان كوتي يبغى تمورت القبايل تكتم غالبوط لا معنى ذي ثمان نظام يكزم يسبق يقرا بوذاك qui sont représentatifs. Ils représentent quelque chose dans la société algérienne et dans la société kabyle particulièrement. Ils symbolisent quelque chose. Donc, تفهم ضارة مي أتسمك تغيوث الحاجة ذا شي دينا تبون كاين le pourcentage, le taux de participation ne m'intéresse pas. تخر كان دايرين 10 فوطي فرا وحدس. Donc ce qui intéresse تبون c'est que
غاس هادي السيف ياك ويكيني لي كونديدا يجي كريديبل روبريزونتاتيف كي روبريزونت كيلك شوز ادر ويا ذك موكان نسن بور في كتفوتي فاميلي نسن تواشولي نسن العرش نسن الحباب نسن اما كنت تعدى كوكيراوني غارفاني عدان الغاشي 100 فوا 193 فوا انزرع هي كاع عدان لي ديبوتي راه ديفوندي تمورت القبايل اما لو اف اف اس اما لو ار سي دي كيف غف الطابله وقبلنا الباطل لو كان يلا لو ار سي دي زداخل بوكراوا كينيا ثم نبلي تعدي كان كيني غادي 600 الفوت غف لا ديسيونس دو ناسيوناليتي ذي المحال اي بورتون لا لي ديبيتي تمرت القبايل مي وتساعد ود ينطقن وتساعد ود يا بيرسون كي ا كونتيستي الباطل كيني القوى كيني يقعدان دونك لاني اللي تموت القبايل تخدم الباطل تكسك العباد النية يكزمرن الدرن شوطح حقيسة يثمن ديوث وكذي لاندي ثمن نظام دي لا ريجون ارا بوفون شارون طردون لي ليت دو كلون خطر دي تموت على غير تموت القبايل انواع غادي تسدن لي ديبوتي ذو فلان ذو ارنديك فرقا ومن بعد جا شوطح حماس ومن بعد يسوي المستقبل البناء وين بنقرنينا ذويكيني تسوي لك باش كني ذويكيني مونوبوليزين لا روبريزونتاتيفيتي بارلمونتير دي تموت الجزائر دونك تفهمض باللي لا لوت دو كلون خطر ما يخدم يون ان موندا دو موندا يسعى دي زافينيتي دي زافيلياسيون افيك لي كلون لا بوليس بوليتيك كي راه الوزراء كي راه لي زيتا ماجور او بارتير كي راه دي حبيبنا نتبون كي راه دي عداونا نتبون كي راه دي حبيبنا الكلواكي كي راه دي حبيبنا الكلواكي دونك صبر انت المره بغان اغدفكن وذم داشي الوذم غدفكن غدفكن وذم اجروا غرفان البارلمون دون ديالين وذموني جديدين mais avec des anciennes pratiques. Ils veulent se débarrasser de كودك اللي une petite expérience كتش من داخل الجنين تبون الجنين الكلون ينس الداون وذموني جديدين ايدين دوسيل دوميستيك ايدي تمورت القبايل ils veulent dépolitiser la Kabylie بغانا تبدل لي كونديدا اور نسعى كرا اون اكسبيريونس ديال السيرتيت اور اللي ندوز باون كي سامبوليز كيلك شوز ايوا كني اتكمل امثيكلتاكيا امثيكلتني عدان قال قلق سام لي ديبوتي لا معنى لا عمر نسلين الصوت نسن لا عمر نسلين ايوا والدينين وكيد الباطل الشغل كي ماشي كي يدو دونك لانيا غيني c'est l'équivalent du parti unique au 88 le parti unique a des proposés اسماون الا من الميغ نشفع باغ اكزومبل لي تيزيوزو بروبوزين سيني اسماون اذكر يوث المعمعة ما نخسر غير يتو نا نخسر غير عبد المجيد السحاج et pourtant des séries de scènes le fallait mais ça donne l'image mais il y a une compétition mais المليح هذيك السن كيف دايلا السن بغانا تفكر اوذن باللي il y a une compétition mais dans le réel il n'y a aucune compétition c'est des candidats choisis par le pouvoir, par la police politique, et c'est maintenir le statu quo, et وكنا ذي كمل تبون والسنة يزدي مازال المون داينس أكن سيبغا تاسو سمير ذا الباطل يونو ديال تقارا مي سورتو اوكين فوا روبريزونتاتيف غادي ينطقن فوالا ثنا رايو ثنميث رشيد رشيد وي محمد وي c'est quelque chose qui est clair, qui est simple, qui est très clair. C'est un pouvoir antidémocratique qui n'a aucune intention مي d'ouvrir. اسمح لي ساعه سقسي قبل يا واحد باسكو روح.
انك لو كريت دو كولر انك نولات ياك يعني بوخروف بروفيسور بوخروف بروف ديكونومي اليونيفرسيتي زوزو غاسو لما محمد يوعى زمنا غلو من كوني كتي دير فاغانت مورث لكن ما لا كذا كي ادينينا هاتي سالا كريتيك واحد دار مورث ماشا كتشيني يظلي على ما كنت زعف الترفيض فبوخروف مي داخل من الكوميونيكي بلي نقدر اللوغان لي لوا لا Les ريبوبليك الجزائريه. institutions. زعما الدنيا دوكا فلاس وفاني كانت نتصمد ماشي كي Non, جانتو. alors, اسمي ساكن البرانو بوخروف جوبلي Borouf, بالقاسم. بالقاسم بالقاسم Belkacem بوخروف. Borouf, c'est un universitaire. بالقاسم يبدا avec sa vidéo de candidature يبدا Ouais. ديال la vidéo de candidature ينس لا كيقار ما نروح à l'Assemblée on va contrôler le gouvernement quand on a une parole publique il faut être sérieux dans cette parole. بصح il y a beaucoup de choses qui peuvent pas être dites mais تقرا لا ينو لا tu vas pas contrôler le gouvernement. Même l'Assemblée, c'est marrant, elle ne va pas contrôler le gouvernement et elle ne le contrôle pas. Déjà, il va être stagé. يكمليت c'est le communiqué قال ليه لا كيقال la République, la justice, les institutions قول اللي واش ماذا واش تاقي عباد ربي اندس لا ريبوبليك كاكي ثلا ين ريبوبليك ديال الجزائر ثلا مي بولانت سي لا ريبوبليك دي جينيرو. Il y a une république prétorienne, oui, mais Chaboulitskara de la République. Donc il faut arrêter d'utiliser ce mot de République. ذلك et باش حاشا القاسم qui a parlé de ça. أكن ملان on fait confiance à nos institutions. Qu'est-ce que tu fais confiance à tes institutions? الاثنين dans une guerre civile ما كيدينا لا غير ديك لون تمشي كاع الحبس هو اللي يخدم لك روش بيه هو هاتيش كاع ارس باقطارات نهار بليده تروح غادي يدينا حاشا مرزرين الغاشي دا شو لي انستيتيوشن حاشا مرزرين الغاشي دا شو لا ريبوبليك حاشا مرزرين الغاشي دا شو لا ديمقراطيه. Le constat, il est important, le constat. Et justement, c'est sur ça que je voulais intervenir. Le khawf, c'est légitime, tu ne vas pas t'exposer à la répression, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois élaborer un discours qui dit les choses sont exposées. Tu vas mettre en avant un certain nombre de choses, des revendications, des exigences, des critiques. ماشي ما كاين هاد هضره على الكينين غادي يهضر علينا هاد هضره الكتشيني ça je le comprends il y a pas de problème mais tu viens pas me dire باللي لا الفوت يبان سي تزوره باللي ولاش الفوت دونك ما الا يبان سي تزوره باللي ولاش الفوت est-ce qu'il fallait boycotter le boycott ne va pas ramener grand-chose dans les conditions actuelles dans les conditions immédiates il ne ramène pas grand-chose. On a de grandes questions. On a la question de la liberté d'expression, on a la question des détenus, on a la question du cadre légal de déroulement des élections, notamment ce fameux article 200 qui pose beaucoup de problèmes, qui pose des problèmes immenses. Il y a des avocats parmi les candidats. Ils savent très bien que la règle, c'est la présomption d'innocence, ce n'est pas la présomption de culpabilité. L'alinéa 7, il instaure la culpabilité automatique. Et d'autant plus, à Mohamed, l'article de son lien, il est vague, il est générique, hein, et dans toutes sortes de raisons qui va correspondre à chaque type de profil, hein. Des activités politiques suspectes, l'atteinte à l'honneur, aux valeurs de la société algérienne, dont il y a même un YouTube بيستكني très connu de Facebook, de YouTube, une femme qui, son mari, est demandé le divorce, ce sera l'histoire. Donc c'est vraiment l'article 200, il est un peu très ambigu, Et hein. l'alinéa 7, il dit tout candidat qui est réputé et de notoriété publique. Belé, c'est un affairiste, il a une activité
qui peut être attentatoire aux à Mm. l'unité nationale, aux Ouais. dans le droit. Dans le droit, يا خويا, si tu as quelque chose à me reprocher, c'est un parquet, tu actives le parquet. Il dit convoquer le procureur de la République, أروح avec mon avocat, elle présenter les accusations et les preuves qu'ils ont, je vais me défendre, et il y a un jugement, soit الحكم الفلي, soit هذا السوسمن. Mais ثاقين d'une autorité publique, c'est doula islamia. C'est un truc de la morale. Mm. C'est le dictat de la morale. Même plus. يا خويا, il y a des candidats, c'est des affairistes, c'est des trabandistes, c'est des voleurs, etc. Et le principe même, pourquoi on dit que le candidat doit être issu de la circonscription? Il a de la circonscription unique. La circonscription indique الرشيق. C'est justement pour ça. C'est pas à l'administration à faire les candidats. Qui nous, en tant qu'électeur, à voter à fin يسار الأمان. فين يولى باللي بنادم يرزنن بنادم جديين etc. Ça veut dire que d'ailleurs pas un candidat ne demande à ce que les listes des membres de l'ANI soient publiques. Mm. انويثل اللي مبرقي l'ANI ذا شوثن ذي قتلن ذي مخرضن ذي كدافن ذا شوثن اللي مبرقي l'ANI ناض الانبياء زيك نثاثني دا نولي بلي الانبياء ودنيني يا خويا داكور نستعرف باللي تفهم اين كنو لا راه رانا مرات كنو تفهم تيت زديكيت صفان اكسيتيرا الوغ كو Mm. نزرا دورنا الحكم ونتمسخر سيمانا Mm. مي Euh, قصدن. سمحيك انا راشد, مي قصدن ouais. نكشمنا الفراني مي قصد اشور انا نكشم الفراني نمبروزا امي فون يفرقنا في اللوحه شغل دا شو دا يصوت صافي دير كل يوم دينا هذا يروح ساكت ولا سينا لا الا قد فوطين في الليل صافي دير كيني الا قد مخلا غمك الغاشات فوطين في الليل ما تشاف رشيد ما تشاف عليه. شو ذي يفرق من رشيد, شو ذي يفرق من عليه؟ Mm. هذا مكان, هذا مكان كان ما الا تكتيوين ما الا تموغلي ثمتين نهار سرتيت نشري كلش. دونك لو كان لو فغي تمثل تمزور تمثل تندوكلي وردوك لنا يمدوك لنا وردوك لنا يمكن درنا في منسل ياخذ ردوك لنا يبوث نطمع في كرسي يا با دو Mm. سوسي Très نفهم. bien. تنمية محمد آلي دور لا مضغوك روح قبل أن نحسس كسي يشد ثنايا la souveraineté parce que tu aurais le temps de passer à autre chose à notre paradigme كي ديال التزوير هذه l'introduction ما شفتك فورتو كان سيوت الحاجة ملون دين بوك واحد داودا هذا سكسيف كي ورداني قبل دوك سكاسير سميتي ديكو هذا كي إنك si dans la prochaine élection si la Kabylie ne participe pas ça y est c'est foutu إنك بلي l'enjeu c'est la prochaine élection législative la Kabylie قد تسكير تورا تولى des réseaux sociaux atas كي grâce au gros calibre كي محمود بومدين ياسمين عليلي صاحب حكيم صاحب القاسم بوخروف atas يسمعونا كي تقدر ندير لا سوسيتي كابيل هذا il pourrait se mobiliser autour d'eux au moins un certain pourcentage en Kabylie mais ثورا اين كيخدم البوفوار يوجد هذا خاطر ولا كلك رياكسيون ما كيولى انك كي بلي وقاد يحمل ذي سماون مقريت ذيك سكتيت ثموت القبايل فغان الناس ايوا شان نروح غير ثفرانين هذا وكي غادي لي ذغبل وذافو هاد زيرين شكون يثيكلت ثيس خمسة دعني قبيل صحونا ثفرانين شو تسموا لي كي نوي سين محاند اكذالي تزريض سورة من كني تراجعنا موضين زرات باللي يهلك زرات باللي غادي يمث مي باقي باقي طمعني ان شاء الله هذه يدير ان شاء الله هذه نزرى باللي الحالة اكد الحكومة كينيا ونزمر اني دير كني جميع مالوريزمون جو دير افيك اون تريستيس. C'est-à-dire un pouvoir qui refuse de reconnaître les spécificités d'une population, d'un peuple, d'une région,
il fait tout pour les humilier. يخدموا باش كنا ديال ديك السن تيساس. ايوا كنا ديني بلي نكوني ذا عرب نكوني ديال السلمى نكوني ماشي داينين لا يبغى غادي ليا الصباح ذا مديت يخدموا كاين الا ندير الجهديس داخلوا غرباز داخل لي شين دو تيليفزيون دخلنا الراديوات ايوا كنا غير عرب ايوا كنا نسو تقبايليت ايوا كنا نسو لو ستيل دو في انت قبايليت ايوا كنا دي بسفلانا تمقر دي شان تلفزيون الشغل نسن باش اسلاميزي السلسل الحجاب هذا هضر تاع عرف كذا كي مره c'est une politique qui a été menée depuis 1962. Ni le 88, ni le boycott scolaire, ni ni la reconnaissance de mesures en tant que langue nationale et officielle, il est إدرنان يتموت القبائل. C'est la politique la fuite au Navo. يبضيون الوقت باللي غاس ما يلا لا ان دون فيولونس الساكي مذانا وكاذن خوكران نزرى باللي سي ان ريجيم ميليتير يزمر هذا يقهر يزمر هذا ينا يزمر هذا يسيمس نوالا شحال كركاز تلاوين يكسامس نوالا امشي يغطل تيشماثين يريض ضواس يغضلد الباطل في الاربعه ثيراثان باللي القبائل نغانا اعراب يوكني اغرزن السوضن الباقي تموت الجزائر باش كنا كرهن تموت ماشي كانت كرهن تموت القبائل ايوا كنا ندخل من الفتوحات ايوا كنا نروح بور سو فونجي كذا كي مره تيكركس تخيدس وذابو نكون نزرب باللي اونو من شحال هي نصبوطي دي 80 نفوتي 91 الفوت il a été avorté suite à l'arrêt du processus électoral et le processus démocratique donc الوطني يفسخ ومن بعد نفوتي 97 نزرا 97 تيكركس تخزا بيتي خدمن يلول دلو يارين دي الصباح يلول السود شمال الشلاغم بوين خدمنا ارات ماري نزرا بلي ذي الكتاب نسلايس مره الوالينا عنابه عم كي دينا باللي ناني يدي لقد ساعد ديال خمسه ياكي غير مزوره غير الويران ديال باقا تساعد ديال الى روكوني باللي يطرافيكي الفوت ماشي كني يفوتي وجدود يديفا سوفوند بسيف لو ار ان دي لو فلات ومن بعد السيغور يحماس اي نزرى باللي داشي زمرات تخدم ثمورت القبايل داخل لاسومبلي ناسيونال يوث تفير لستو الزمرانه تخدم تفسوس 20 40 50 لي ديبوتي وزمرنا راه غتبدلن الريجيم يجي قال لاسومبلي 500 لي ديبوتي يجي ديفرون دي لافرود ديفرون دي تشعل يشكر نقدريمان ولا مره لي كاميرا كي تطفن سكنت خالد مسعود كي تطفل وكطرفان دي الساد سكن دموع ونث دكتور عباس لوسي مينيستر لا سونتي سكن دا ميسي il était impliqué يجمع مليار باش هكذا يزوج لي بوست ديبوتي فو بونسي بلي نكون الزمرة اني ندير تاكيني نياس باللي كل ما دير 50 هذا نبدل الناس بلي نبويكوتي اون 2019 نبويكوتي ميم الوطن اعداد مي وهنا فهمان au contraire il nous pousse vers le boycott il nous pousse vers l'isolement eh Ouais, bien نعم juste il nous c'est une pousse vers l'isolement mais non, je parce que pense c'est un point important. C'est un point important. نعم non non il n'y a pas de problème moi vas-y فوالا تمشي نظام واحد فوالا On, تمشي on est d'accord, on est d'accord. Même nous, quand il y a un groupe de députés représentatifs, etc., ça ne va rien changer au niveau de l'Assemblée. absolument 50 60 70 ما Au- تروي مره même l'Assemblée, ça ne va rien changer. oui bien sûr D'accord?
Donc, la question pour nous, qui se pose pour nous, iwachu mantskin, d'echu d'isouin, mantskin, d'echu d'isouis. C'est sur ça qu'il fallait s'entendre à l'avance. C'est sur ça qu'il fallait se concerter. اللي قلنا دي تموت والزمات هضرات والزمير تنجمعات والزمير تمانيفيستير والزمير تروفونديكير ليش قال لي وتسكيم ديال الفوت اوكي تسكير ديال الفوت ما تسكير ديال الفوت على جال انت مسلاكين تسكير ديال الفوت هو كيدير لا كومباني الكتورال لينو هاد هضره في لي ديتونو هاد هضره في لا ناتور دو ريجيم هاد هضره سور اي نبغي تدفقنا ذا شو ليتوليتي بوشتاكي ليتوليتي بوشتاكي هو كتجمع دي مذانن هو كتخدم اون فورس مي ما الا تسكير بور ليجيتيمي وتنوض تسلي لي وض لي انستيتيوشن لا جوستيس جو في كونفيونس à la justice. Tu fais confiance à la justice de l'article 87 bis? C'est grave une déclaration comme ça. Quand tu dis je fais confiance à la justice algérienne, ça veut dire que tu lâches les détenus d'opinion. Tous ceux qui ont fait une déclaration, ils ont dit qu'ils font confiance à la justice, c'est les détenus d'opinion. C'est le combat contre l'article 87 bis. Il y a une défaillance politique. Je suis d'accord avec toi. Il faut lui rentrer dedans. Mais il a des faiblesses. Jamais le compte démocratique n'a été aussi faible que dans cet épisode-là. On se les maintenant. Rapidement. On se maintenant. Ad candidat. أم كيهضر غير الغاشي هذين غير الغاشي يوتفوطيم كاين ما نكون الحراك اسنينا نو باسكو كاين الهير باسكو كاين الباحه غير قد تفوطيم في الليل الوياض كاين فاتخه من الحراك ماشي في الليل سا تيان با لا روت تكفو محمد كذا عليا تكفو تونس سيدو الكونستان ولا سي زيك لي كونستان نزغاشي كلان ثورا انت زين نروتور دو ميم توجور دي ميم انتمو دي مطاون هذا نخدم لنا كان نخدم ثورا شو دي قمنا نخدم سي بور سيت دو دير سي انتروداكسيون تكفو تسقسي يشدن غونك شو ما كاين ذا كان اسقسي وكي ذا شوث اتيدير فرونسي سا بور كيل سوا كلير ميم فيزافي دي الجيريان qui ne parle pas le kabyle, hein, nous manifestons notre solidarité, je tiens à le clarifier, hein, devant le traitement violent de la loi électorale à l'endroit des listes de candidatures législatives du 2 juillet 26. Certains motifs avancés par l'autorité nationale indépendante des élections frôlent l'absurde, et ça c'est certain. Alors, ma question, à deux volets, hein. Devant ce fait accompli, le moment de changer de modèle d'organisation politique n'est-il pas une priorité absolue? Et de deux, dans quelle mesure cela peut permettre l'avènement de la démocratie selon les segments de souveraineté? J'insiste sur le mot souveraineté propre à chaque territoire. Kabylie, Horace, Chaouien, Mozambique, Touareg, Lorani, Constantinois, que ce soit une souveraineté d'ordre linguistique, organisationnel, économique, social. وكذا سكسيو يسكفور يس تدويل تكين أثن تاجين فورورد. اش كشاطي كلتاكي يموح امسلي الزورا كينيا اوكي ودني استمنت استمنت ذويدي جوست دابور ايوا كنا هذا نسبك شي حاجه خطر سي سواعين ما ميكابرن انه نسبب يسن مساكيت اين مزمر نرى الى قد نسمكتي باللي يفوتي يون القانون ديال الجزائر كبر نسارتيث ما يبويكوتي مارثاين ما يغونزاتي فراني المارثاين ازيد سواكس لاغريمون. Donc, comme les partis implantés en Kabylie, tels que le FFS, le RCD, boycotté Navrid, le Kantik qui était boycotté, bon, le FFS boycotté, le Canada qui a واحد سكن ساعة يديت فرنا كي خطر le FFS نير العوامي عدد والسكينير
c'est pas le même. Mais au moins pour ce qui concerne le RCD. Le RCD, il marche arrière. Le Canada, il boycotte et dit que c'est soit qu'est-ce l'agrément. Ils ont tout fait pour l'humilier. Je m'عند les signatures d'Alger. Ils me disent déposer. Ils ont vérifié. Par la suite, Jouvenazin, باش نتذكرن les listes. دونك زرعان لو ديزيسبوار. نلا نسمن الجزائر، نسمن ستيكمات، نسمن سخاوه خاوه، نسمن تمثال كينيا. مي الساكي تبض سي قرينا، تبضت ثلاث نغاس تدو غير النيجر، تبضت باللي انا نسعي شي ديال البروفيزوار، نسعي شي استمارة، غنسعي غير الزغور كان دوكاس غروايض تقبايلي ثلاث تمتشا لو ستيل دو في كابيل راه يتمتشا يحفى يبود الحال يبود الحال. كيني قلنا عندنا غمس لو فاس لي زاني depuis la clandestinité. J'avais une sympathie pour lui. Par la suite, je me suis engagé le Kiabaragui, membre du Conseil national de GIS. Mais comme nous, la régionalisation positive, c'est-à-dire une forme d'autonomie. Donc la décentralisation. C'est موز القبائل باش كنا تيدير والزميرة تيدير دي العناية الحكومية والزميرة تيدير دي العناية الزيرو كابيل والزميرة تيدير دي العناية اللي شاد التلفزيون كيني الصباح مدي تعرفت دي الحجاب دي نسلمت يبيد الحال ما نبغى ندير راك نبغى ماشي ذا جدرمي عرب غداوين غير تموت القبايل ديالنا هذا انتردين. سي با اون كيستيون دو راسيزم. سا نجير با داوين ان جوندارم نغا جوج نغا ديراكتور ذا عرب مي لا الزرب بلي ثلاث الشم تثليث تنصيب تغنوت إلا الساكي وجينا ترجمان وجينا تمصلاي قبايلي ديال التريبيونال وجينا تمصلاي ديال برا ميدي حضرت بطر وبرا جي جدرمينا كاينين باش تهضر اللغه يا كينك. اي بيان نحوس الساكي بالاخلاق الدولي استعمار ونزمير انا غنكملها كاكيني يبيد الحال غاس نزرى باللي ما يناد بخروف بالقسم يمسلاين النيل نفهميه سيتادير شمغ دون ان جو انستيتيسيونيل اي بيان قبلوا نحكم نون ابارتير دو لا سكوندي يقبلوا اللعب اباك اول سكر انت بوم مرحبا. مي جوستومون on ne veut plus d'humiliation à nos hommes, à nos femmes, à nos cadres, à nos hommes d'honneur, à nos femmes d'honneur. Il a justement البطلاقي باش هذه يفك يبيد الحال reconnaître les spécificités كل ثمورة القبائل ماشي ثمورة النظام، ثمورة الغرداية ماشي ثمورة النظام كل يوم. ومن بعد وين يبغى هذه يتوب دون سي نوتر كولتور هذه سهلة ربي فلاش وسن سلاسلة مثلا كوني ونبغى انا غندوب ذيك النظام دي ليديولوجي النظام نبغى نقيم ذنوكني نبغى نقيم ذي القبائل نبغى نقيم ستوذرثنا سوينا كني غدا تجن الجدود نبغى انا غنحشد ونبغى انا نغرد عربا ونبغى انا نغرد لي زانتيكريست سي تشومار اذابو الساكيلا كل السياق لاسوسياسيون اقرا النيق بغينا نحمى السياق الكشافه الاسلاميه نحمى السياق تلفزيون السياق بيان لا كابيلي ايتون سيركلي ايتون تران ديتر اسلاميزي ارابيزي باتارديسي هذا كيني باش كنا نكشم ديال الصف نقبل نحكموا ذابويا كيني اكن سيدي الصب اسنتش بيان الساكي بود الحال انسنا غفني غفيسا ودي برا الحال نقبل ندي هوايا كيني راه نسوالي الزاز نتي لي الساعه ولا دير كازني دنفكا دي تمورثنا ننايا السنه تا هو داكي دنفكا غتسهل لا ليست السيرم غتسهل لا ليست فسوس غتسهل ولا ويكينا كار ماشي وكيوني لاقان
كونوا السينمارا كونوا بوزاد إيماتور ذو كناو نيفكن ويكافا فوطيم نكناو دي سكنين يرقزن إفارات فوطيم ذو كناو ديفكن وكذا يضبر في اللون دي 5 سنين كينيا بيان ثاكيني سي لا غوت كي في ديبوردي الفاز والزميرة تموت القبايل تقبل دل نديك نشتاقينيا بوين غالحبس تيلاوين صدمن غير تودار الران تموت القبايل السيركلي زد الكاسيرنا تكشم تفوق غير تمديت طاي غير تمديت طالون طريق لا سورتي لي باراج الساكيني فغنت لي زانديكاتور دي مياتن ونزمير انا اني دير اكاكيني ذي 7 سنين كين كورا لا فيولونس تم قرحت لا كابيلي n'a pas pu célébrer le 20 avril alors qu'il a été célébré même en temps du parti unique. C'est pour ça que ودي ونزمير انا اني دير ذي الحكم الا اكاكيني نعرض اسنبدل غا في الجزائر مره ثورة تبضت سي قراينا يا انس في زوين يا انا نجار مي اونكور اون فوا هذا راه جميلت يا رجاز نتلاوي نيك سان الكوراج اونكور اون فوا نيغ ورومين غارس تفرانين ورومين غارس ربط دولة حكم العسكر دولة حكم لا بوليس بوليتيك جو نو ريكوني ميم با تبون كوم بريزيدون دو لا ريبوبليك سي ان بريزيدون دو في انستالي بار لي ميليتير بار لا بوليس بوليتيك لمعنى هذا راه تجميلتي يا رجاز نتلاوين يدي بدن خاطر وسكت بنانا فلا نناد نكوني نبغى نهضر في محباس نبغى نهضر في السوايع تاع كيران سيدير نبغى نهضر في البطله كيران تعيشي كلاش ودنينا راه بلي غتنبدل مي او موان السعونا الزرف وكني ادينين بوه نتوقرح بيان فهمغتن جو لي كوندان با je ne suis pas comme militant des droits humains وزمير غانا غاسيني غيون اكس غاسرف وتبوتي ضرا لمعنى صريغ باللي سي لو مينيموم عرضا نفهميثن اون لي كوندان با لن يرقزن يسعى نزال لا تلاوين يسعى نزال هذا بو يبغى ذا غيرس لي ديرني ريزيستون تيدي قيمن بيان نكوني نبغى ادنيني تيمسل غاس قريحيت غاس وصفراح نتانا يبويد الحال هذا هو يقوي زميرانا غادي يكمل اكيد تيدي يبدا يكون يسمورت القبايل ونزميرانا غنكمل اكيد تيدي نبوي ذي 62 رسا تنميرت كان مثال علي مثلا دونك ثاني دوك سقسي ينو دغا الشونجمون باراديغ مني في المسلاي افلا سوفرينتي محن كتشيني شو تيغي ثاني فين شتاكي Alors, deux choses. Le débat pour une alternative nationale, pour un renouveau national, il est incontournable. Et il y a des tentatives. Il y a une année, on a mis en circulation, on en était signataire, on a mis en circulation une déclaration qui aurait pu aider à rassembler les militants, mais malheureusement n'a pas été bien prise en charge. C'est la déclaration du 19 août 2025. Il y a des questions fondamentales qui sont traitées à la mesure de nos moyens. Donc le débat est indispensable. Et l'initiative Noun Rachid, c'est une pierre essentielle, c'est une pierre qui est la bienvenue à ce débat. Moi personnellement, Ali Zara, à la République, le carré dans lequel on s'était mis, il s'appelait le carré des fédéralistes. Donc pour moi et mes camarades qui étions dans ce collectif, la solution, c'est de passer à un État fédéral. Et l'espoir, c'est d'arriver à un État confédéral nord-africain parce que notre destinée est nord-africaine. Par contre, je ne suis pas d'accord d'aller. Je ne suis pas d'accord à aller. On ne peut pas passer sous silence. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tu n'es pas d'accord avec Ali Mohamed? Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas passer sous silence les erreurs qui sont commises. تينك نتزمور ذينا يديك كفوس وإني غلطان يا رانا إلا قال سنيني غلطان. C'est grave le comportement qu'il y a eu. L'erreur qui vient d'être commise, elle est très grave. Parce qu'il n'y a aucune cohérence dans la ligne politique qui est suivie.
Pourquoi les gens ont été candidats? Pourquoi les gens se maintiennent leur candidature? Pourquoi ils ne réagissent pas ensemble aux problèmes qui sont posés? Je suis d'accord avec moi. Pourquoi ils ne donnent pas une orientation à la société pour dire, bon voilà, en vérité, il n'y a pas de politique. La mère vérité, c'est celle-là. ما ديك كاينين فرحه l'expérience qui خدمه avec avec ça a été un stage politique pour moi sur la رشاليو ديدو تسرسل ديماني تتوغال ديبوتي تسرسل ديماني هو كنا ديسيدي في الأمة ساكن تروح لاسيكي دير نخدم على stage sur la رشاليو. Il faut un peu de sérieux. Il faut un peu de sérieux. Que les gens disent sur quelle base ils ont été à ces élections, que les gens disent sur quelle base ils se maintiennent dans ces élections, qu'il y ait un débat transparent. Sans débat transparent, sans débat clair, on n'arrivera à rien du tout. بغيت القبائل المحمل ماشي القبائل المحمل ولا qui vont être élus القبائل. Et pourtant, ça va être des affairistes, ça va être des indicateurs, ça va être des clientèles du régime, etc. Donc, la priorité, la priorité, nous connaissons maintenant, مش نزمر نستفزون مش نزمر نسرس تمثال الطاولة تنسقردش comme il a proposé Rachid تنسقردش dans le pluralisme, dans la transparence, qu'il y ait des propositions. La question de l'union par rapport à ces élections, ماشي الميدساكين يدسوا هضر ça fait depuis au moins une année. لا صوت كده خلاص تعرف تاريخ لا صوت لمن تناديه لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي. Si voilà, on va à des élections, comment on y va? Personne ne te répond. Tu demandes aux gens de prendre la parole, ils ne prennent pas la parole. Et le lendemain, il est candidat à la législative. Moi, j'ai envie de comprendre. Moi, j'ai envie de comprendre. ils nous promettent تهضر de la PN والحوايج غير تهضر de la PN الغاشي اللي تروحنا للحبس على جال ان جيم دي فيسبوك et il met le gemme les Algériens موزن في الدمان الجام حكيم الدبابي ils le mettent. On n'est plus dans la période اللي عندك اللي إلا خل الديسكور نعيسي وين الديسكور النوردي الديسكور وزارة نتزاغر. Mais qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les empêche de se rencontrer? Et en plus, il y a une disponibilité. Est-ce qu'il a on va reprendre un vocable الحراك. Est-ce qu'il est troué? Est-ce qu'il le débat? Est-ce qu'il est troué? Est-ce qu'il a ta position la position le khaïm? Non. On n'est pas d'accord sur des positions. On n'est pas d'accord sur une façon de mener le combat. Mais il n'y a pas de débat. Les quelques voix qui interviennent pour donner des idées, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ils sont candidats. La démarche, nous, quand c'était une démarche unitaire, et la plus grande faute, c'est la faute du RCD. La plus grande faute dans cette histoire, c'est la faute du RCD. Parce que le RCD devait être le pivot. C'était à lui de ramasser les militants, de ramasser les forces, de ramasser les différents groupes. Pourquoi le RCD ne l'a pas fait? Est-ce qu'il y a des ambitions personnelles qui ont bloqué ce rôle du RCD? Je le dis, cette question, je la pose. Mais moi, ils sont divisés, il y en a Non, je parle du RCD de Ahmed Mazouz. Ah, d'accord. Je parle du RCD de Ahmed Mazouz. Pourquoi le RCD de Ahmed Mazouz n'a pas fait de pas vers la Syrie dans le cadre de cette Et qui va dire, il y a l'histoire des archives, l'histoire de oui, mais ça, c'est dérisoire par rapport à l'enjeu.
un moment. C'était ça. عموما juste si tu permets ومن بعد كمل الى Vas-y, Ali, خنزر vas-y. juste pour تسواعين il faut qu'il y ait des conditions d'union d'unité d'action اذكر juste un simple exemple en 97 la fraude massive qui خدم البوفوار ويحيى يسوفغ لو ار ان دي ولا مشي يدفغني كبر سيرتيت لا فافاس لا ولا سعيد سعدي ويزا حنون جداي Mamarban, Hamas, front pour dénoncer la fraude. C'est une réaction à une violence. Et je pense que il y a une opportunité. Nous, les candidats qu'on considère que c'est des hommes et des femmes crédibles et c'est légitime, leur candidature est légitime, eh bien, nous, le pouvoir a tout fait pour les humilier. Là, je rejoins mon moi. Je souhaite que justement, le battle guinéen, ce sera un facteur mobilisateur et un facteur d'union. Et وكنذكر فيون مسلاي مسيرة تفتوس اللي استكن النظام وكناس النوذابو فاقوا ذي الباطل. On va pas marcher dans cette démarche illégitime, frauduleuse. Je ferme la parenthèse. أولا روحي تحياتك ماما. يا علي، كمل لمحمد. Je ne sais pas si tu étais signataire ou pas, Rachid, de la déclaration du 20 août. استني Oui, bien oui, sûr oui. ماما. Signé, Oui, Rachid. oui. Eh, Oui, oui. que les gens reprennent ce document, que les gens reprennent ce document, qu'ils le relisent aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas un document qui préparait l'union? Mais tu signes un document avec les gens, mais ils n'agissent pas sur le contenu. Moi, quand je signe une déclaration, c'est parce que je suis d'accord sur le contenu. Et si je suis d'accord sur le contenu, ça veut dire le contenu. Il y a eu des prises de position qui sont intéressantes. Je pense que tu as remarqué, Ali, l'appel à l'amnistie du PADA. Ouais. C'est une tentative de traiter la question des détenus. C'est 90 المدسجي. Alors que c'est une question qui divise. C'était une tentative de contribuer à l'union. Mais est-ce qu'il y a volonté d'union? Est-ce qu'il y avait ce souci d'union? مثلا même يكون يدي صحتي اليوم député, on l'a dit, on le répète. C'est vrai بالك qu'on va vous applaudir pour une intervention ou deux. أول يقزم وزارة بودن، أول يقزم بودن الأشقان نتاعي البريزيدون، أول يقزم بودن le micro, mais ça ne va rien changer. Mais c'est donc ça va changer. Mais si on est d'accord pour que chacun ramène un document, Rachid nous a lu un document Lina. Moi, j'ai fait référence à d'autres documents. Il a une série de rapports qui sont élaborés sur la situation des droits de l'homme, etc., etc. Une base documentaire et on essaie d'élaborer une ligne politique qui fait le hujma. C'est ça la tâche. Parce que le hukm, on est d'accord. Ahmed Rachid, le hukm, on est d'accord, on le sait déjà, on a il n'y a rien à en attendre. S'il n'y a rien à attendre de ce pouvoir et de ce régime, et donc la balle, elle est dans notre camp. La balle, elle est entre nos mains. Les problématiques, elles sont majeures, mais il faut qu'on s'attelle. Avec, la, bien sûr, il faut faire attention aux rabatteurs. Il y a des forces politiques qui sont spécialisées pour être les rabatteurs du régime. Ça va être un problème à régler. Mais c'est un problème à régler, hein, mec. C'est un problème à régler sur la base de la ligne politique. C'est la ligne politique qui clarifie. Une fois qu'on est d'accord, je prends un exemple. Rachid, tu poses la question de la refondation de l'État sur la base de la souveraineté. Tu pars essentiellement de l'exemple du Canada, le modèle du Québec, etc.
Ali a fait référence à la position de Sil Hussein sur la discrimination positive et la régionalisation positive. Moi, j'ai rappelé que je me positionne pour une fédération algérienne, donc pour des États, pour Bien. des États fédérés. Très bien. Hein? D'accord? Mais Ouais. ça ne veut pas dire c'est al-haq, ça ne veut pas dire Rachidi que c'est al-haq, ça ne veut pas dire Ali que c'est al-haq. Ça veut dire qu'on peut se mettre ensemble, se donner le temps Mhm. de réfléchir, s'entendre sur des étapes, s'entendre sur des choses qu'on peut mettre de côté, s'entendre sur des choses à prioriser et construire un grand mouvement. Parce que ça, dans l'opposition, parce que il va y avoir un soulèvement populaire. Il nous faudra un grand parti démocratique. Et le grand parti démocratique, ce n'est pas les petites chapelles initiales. Il faut que ce soit un mouvement très large qui peut réellement changer les choses, qui peut réellement construire de nouvelles institutions. Mais on est loin de tout ça. On est loin. محاند علي ذاتك سي كان ويسين مازال وياض كناد ناف ثيغاغ يا غيش معن سوق الكومان إوا كناد ناف ثبوث نعطي فراث زغنت لكن زكي انتي أما نكوني سيقبالين أما الجزائر سومتا إيه تنمية نون ذي سين محندك ذا عليا إنسان ملي كاسي نظام يشد نفسنا نكين نصادف نا لي زيليكسيون ليجيسلاتيف نا الجزائر ذواني غتنجون ذوز كان نكون يستقباليين أو نديني قمة دي ثلوث